Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abafana b'ikipe y'umupira w'igihugu y'umupira w'amaguru ya Argentine babarirwa mu bihumbi bateraniye mu mujyi wa Buenos Aires kugira ngo bakire ikipe yabo iherutse kwegukana igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Intumwa za leta y'u Burundi zimaze iminsi 2 mu Rwanda, aho zagiye gushishikariza impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu kuva mu mwaka wa 2015 gutahuka. Uyu munsi zabonanye n'abahagarariye abarundi baba mu nkambi y'impunzi y'Amahama, umva icyo bashubije izo ntumwa. Twabashije neza ko gutaha atari uko bo baje kutubwiriza, ariko gutaha nibaza yuko ari ubugombe bw'umwe wese nk'uko bisanzwe bikorwa. Irahe mu Buholandi uyu munsi hakomeje urubanza rwa Felicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Rwakomeje humva umutangabuhamya w'ubushinjacyaha. Tubafite n'ikinamico urunana. Mwiriwe mwese, ikaze mu makuru yo kuri wa kabiri, turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12. Ano makuru reka tuyahere ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Abafana b'ikipe y'umupira w'igihugu, abafana b'ikipe y'umupira wa ikipe ya Argentine umupira w'amaguru abarirwa mu bihumbi bateraniye mu mujyi wa Buenos Aires kugira ngo bakire ikipe yabo herutse kwegukana igikombe cy'isi. Yari mu mutambagiro w'intsinzi. Imbaga y'abantu yateraniye mu mujyi wa rwagati kugira ngo bakomere amashyi. Bisi ifunguye hejuru yari itwaye Lionel Messi n'abandi bakinnyi batahutse mu gihugu mu ijoro ryakeye bavuye muri Qatar, maze bakirwa n'abafana benshi basakuzanyaga ibyishimo. Nyuma yaho Lionel Messi biravuga ko yaryamye afite iruhande rwe igikombe cy'isi cya zahabu. N'ubwa mbere Argentine yegukana igikombe cy'isi mu myaka 36 ishize nyuma yo gutsinda Ubufaransa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasuye umujyi wa Bakhmut uri mu burasirazuba bw'igihugu, ukaba warabaye isibaniro rikomeye mu mirwano hagati y'ingabo z'igihugu cye n'iz'Uburusiya. Ibiro bye byatangaje ko yahuye n'abasirikare be akanatanga n'ibihembo. Hashize amezi Uburusiya bugambiriye cyane gufata umujyi wa Bakhmut mu karere ka Donetsk. Ifatwa ryawo ryafungurira Uburusiya inzira yerekeza mu mijyi ikomeye cyane mu karere ka Donetsk ya Sloviansk na Kramatorsk, ubu igenzurwa na Ukraine. Kugeza magingo ya ingabo za Ukraine zikomeje gusubiza inyuma ingabo z'Uburusiya. Dukomereze ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Urubanza rwa Felicien Kabuga uregwaho ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 uyu munsi rwakomeje humva umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wari interahamwe kandi wemeye kugira uruhare muri jenoside. Gutyo akaba yarahamijwe bimwe mu byaha bya jenoside byakorewe ku Kimironko. Uwo mugabo wari wahawe izina rya Cab 070 ndetse isura ye igahindurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga mu kurinda umwirondoro we. Yatanze ubuhamya hari Arusha muri Tanzania, ahujwe mu buryo bw'amashusho n'inteko y'abacamanza Irahe mu Buholandi. Yabwiye urukiko ko mbere ya jenoside Abahutu n'Abatutsi bari babanye neza, naho ubushinjacyaha buvuga ko hari igihe iziswe interahamwe za Kabuga ziregwa kwica Abatutsi bo ku Kimironko aho Kabuga yaratuye zari ziyobowe n'Umututsi. Mu kanya kashize navuganye na mugenzi wanjye Didier Bikorimana mu biro bya BBC Nairobi, wakurikiranye iryo buranisha mu buryo bw'amashusho ku rubuga rwa internet rw'urwo rukiko. Ntagira musaba ko hasobanura uko byagenze ngo ubushinjacyaha buvuge ko izo nterahamwe ziregwa kwica Abatutsi bo ku Kimironko hari igihe zari ziyobowe n'Umututsi. Mu ncamake yasomwe n'umushinjacyaha Rupert Elderkin yavuze ko
zatangijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ziyobowe na Haje Abakiga, nyuma ngo yaje gusimburwa na Mutabazi wari Umututsi. Nyuma ngo zimwe muri zo zahawe imyitozo ya gisirikare mu kigo cya gisirikare cya Gabiro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu. Iri tsinda ryahawe iyo myitozo ryaje guhabwa n'imbunda za rubahu nk'eshanu cyangwa 10. Kabuga yazihaga aho kwitoreza mu murima w'imbere y'urugo rwe ku Kimironko, ndetse akaziha n'amafaranga. Izi nterahamwe za Kabuga nk'uko byavuzwe mu rukiko ngo zatangiye kwica abatutsi guhera ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ndetse ngo zakoreshaga ahanini intwaro gakondo nk'imihoro n'ibyuma mu kwica abatutsi. Uruhande rwunganira Kabuga narwo wumvise ko hari icyo rwavuze iki? Umunyamategeko Emmanuel Altit yamubajije niba kuba umwe muri abo bari bakuriye interahamwe yari Umututsi bitagaragaza ko mbere ya Jenoside Abahutu n'Abatutsi bari babanye neza. Asubiza ko ariko byari bimeze. Yanamubajije impamvu izo nterahamwe zashyiragaho bariyeri, avuga ko kwari ukugira ngo badatungurwa n'umwanzi. Uwo nawe yavuze ko yari RPF Inkotanyi, kuko ngo guhera ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane Inkotanyi zari zaramaze kugera muri Kimironko. Anasubiza ko izo bariyeri kandi za n'uburyo bwo gutahura abatutsi bakicwa, kuko ngo kuri bariyeri basabaga abantu kwerekana indangamuntu. Hanyuma Didier, nyuma y'iburanisha rya none hagiye gukurikiraho iki? Iburanisha ry'uyu munsi ntiryarangiye. Ejo rero kuwa gatatu umucamanza ukuriye iburanisha Ian Bonomi yavuze ko rizakomeza. Uyu mutangabuhamya ushinja Kabuga agakomeza guhatwa ibibazo n'uruhande rwunganira Kabuga. Tukiri ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari, intumwa za leta y'u Burundi ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umutekano n'Iterambere Rusange General André Ndayambaje zimaze iminsi 2 mu Rwanda, aho zagiye gushishikariza impunzi z'Abarundi ziri mu icyo gihugu kuva muri 2015 gusa gutahuka ngo kuko impamvu zatumye zihunga zitakiriho. Izo ntumwa zabonaniye i Kigali n'abahagarariye impunzi z'Abarundi ziba mu miji. Uyu munsi naho zabonanye n'abahagarariye Abarundi baba mu nkambi impunzi ya Mahama ituwemo n'impunzi zigera ku bihumbi 39. Ntabwo twashoboye kuvugana n'izo ntumwa, ariko twavuganye na Jean Bosco Kwibishatse uhagarariye izo mpunzi zo mu nkambi ya Mahama. Natangiye mubaza uko bakiriye icyo cyifuzo cya leta y'u Burundi cyo gutahuka. Twabashije neza go gutaha, atari uko bo baje kutubwiriza, ariko gutaha nibaza yuko ari ubugombe bw'umwe wese nk'uko bisanzwe bikorwa. Muri makiro mwabwiye ko nta gutaha ikivunga bihari, ko hazataha uzabishaka cyane gose. Nibyo twanawe babwiye. Nikigira kabiri twaberetse neza yuko mu gihugu kugeza uno munsi umutekano atari kirenga, ko twaberetse abavandimwe batandukanye bashobora kuba baravuye hano mu nkambi ya Mahama kandi uno munsi batakiriho, batse ubuzima bamwe n'abandi. Tubabereka tubabwira tuti murabona yuko ibindi byose byoba byiza, ariko atari umutekano umuntu afite nta mpamvu. Kuri izo mpungenge zanyu z'umutekano bo babasubije iki? Batugaragariza nyine yuko umutekano uriho, ni bya bindi nyine abantu baba baravugana, bamwe ati urahari abandi ntaho uhari. Barabyumva barabibona, uretse yuko nyine kaba ari akazi, ariko barabyumva nabo nyine barabizi ko umutekano utaragera, kuko kugeza ubu urabona yuko hari abantu bamwe n'abandi usanga banyuruzwa, abandi ugasanga barica. Ariko se iyo uvuze ngo umutekano ntawo uhari kandi hari Abarundi barenga ibihumbi 30 mwahorana aho ngaho ubu batashye mu gihugu, ubwo ababumva ntibashobora kuvuga bati kuki abandi batashye mwe mwatashye? Yego, hafi 30 baratashe, ariko twavuze yuko ugutaha ni ubushake bw'umuntu. Twarabivuze no buheruka turavuga tuti burya umuntu gutaha afite ibintu byinshi bishobora gutuma ataha. Umuntu ni ku gatwe k'umuntu, kuko umuntu ni mugari ntawamenya, mwese bafite uko abyumvamo mu gutaha. Muri make rero kuri mwebwe urwo ruzinduko urebye ntacyo rwatanze? Oya, rwagitanze, kuko mu myaka 7 impunzi kandi Mahama zimaze
nta muyobozi n'umwe yari bwagere hano mu nkambi kuza kuraba n'impunzi iyo zahungiye. Icya kabiri, urugenzi rwagenze neza kuko mu myaka yahera bavuga yuko inkambi ya Mahama abenshi bakavuga yuko ibamwo abagira foromasiyo za gisirikare, ariko uno munsi babyiboneye yuko hari ababyeyi, hari abana bari hano. Rero ni urugenzi rwiza kuko ibyo batabura babona cyangwa ibyo batekereza basanze atari ko bimeze. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira hano makuru ku mirongo migufi ya shortwaves, naho habari kuri internet madukurikira kuri Facebook live. Tukomereze muri Kenya, aho umukuru w'intara ya Nairobi yategetse ibitaro byose bya leta kurekura abarwayi bose byanze ko bataha batararangiza kwishyura amafaranga yabatanzweho mu kubavura. Ni ibintu bimenyerewe muri Kenya ko ibitaro bitemerera abarwayi gutaha batari barangiza kwishyura. Johnson Sakaja yavuze ko ubuyobozi bw'intara buzishyurira abarwayi, iyo ngo ikaba hari impano ya Noheli bubahaye kugira ngo babashe kwishimana n'imiryango yabo. Abanyakenya bakunze kwinubira ko ibitaro bya leta n'ibyo bikorera ku giti cyabo bica abarwayi amafaranga y'ikirenga ku buryo bituma benshi batabasha kwifuza. Abategetsi muri Pakistan baravuga ko inzego zishinzwe umutekano zisha abarwanyi benshi bagendera ku matwara akazi y'idini ya Isilamu kandi zikanarekura abantu bose bari barafashweho ingwate mu kigo abakekwaho iterabwoba bahatirwamo ibibazo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Abigomeke b'abatalibani bo muri Pakistan banesheje habari barimo bahati ibibazo maze babafata bugwate mu karere ka Banu mu cyumweru gishize. Ku cyumweru maze impande zombi zirahangana. Ni inkuru ya Anbarasane Tirejane mu kizwa na Ivete Kabatesi. Umuyobozi yavuze ko itsinda ry'indobanure mu gisirikare cya Pakistani ryatangije igikorwa cyo kubohora abari bafashwe bugwate mu mujyi wa Banu nyuma y'aho abarwanyi banze gushyira intwaro hasi. Abahatuye bavuga ko bumvise ibiturika banabona imyotsi ituruka aho hantu. Ntiharamenyekana neza umubare w'abarwanyi bapfuye kuko ingabo ziracyabasohora. Itangazamakuru ryaho rigereranya ko umubare w'abarwanyi bari muri iyo nyubako ushobora kuba ugera kuri 20. Abatalibani bo muri Pakistan bashobora kuba bafitanye isano nabo muri Afghanistan bakajije ibitero byabo kuva bashyiraho iherezo ku masezerano yo guhagarika imirwano mu kwezi gushize. Tukume ku mugabane wa Aziya, Ubushinwa buravuga ko buzabarura gusa abantu bazahitanwa n'indwara z'ubuhumekero mu kubarura abahitanwa n'indwara ya COVID-19 mu gihe imibare hitangwa na leta ikomeje kunengwa. Umuyobozi wo mu rwego rw'ubuvuzi yavuze ko abantu basanganywe ubundi burwayi nk'ubw'umutima batazabarurwa nk'abahitanywe na COVID. Ubushinwa bwatangaje ko abantu 5 bonyine aribo bahitanywe na COVID-19 kuri uyu wa kabiri, aribo bahitanywe na COVID-19 kuri uyu wa kabiri, mu gihe ejo kuwa mbere 2 gusa aribo bahitanywe n'iyo ndwara bakaba barabonetse mu mujyi wa Beijing. Iyo mibare itangajwe nyuma y'ibyumweru 2 nta muntu n'umwe bitangajwe ko yahitanywe n'indwara. Iyi mibare ikaba yatangaje benshi, cyane cyane ibigo by'ubucuruzi bifasha abantu gushyingura ababo byo bivuga ko imirambo irimo kubigeraho igenda yiyongera. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, abakunzi b'ikinamico urunana, uyu mwanya n'uwanyu. Agnes na bagenzi be mu ngamba zo kunoza imikorere ya club yo munsi y'umunyinya. Hagati aho duheruka Cedric atoroka Mugeni na Philippe bageragezaga kumukosora. Ubusageze n'urunana.
wumbyukira icyo kinamaze ibitotsi byanjye koko Patrick. aho gatse kudakaraba mu maso uragenda utiyumuyesha uzi ingonero ufite ngenda ngeze kandi ngo usige mu nzu yanjye ngende nta kibazo mfite rwose nimbyuka ibitotsi n'amavunane bishize ndagukorera isuku mbone kugusanga mu isanire rwose. genda ufate igikapu cyawe ahubwo ko nanjye ntakikwizera kubera ibyo abantu bakuvugaho Cedric. nawe nitaga inshuti yanjye koko Patrick, umuntu w'umusaza nanjye bakumbwira washiduka azemera bro. ahubwo Cedric, icyo gikapu cyawe ngomba kubanza kurebamo mwana. no kunsaka se bijemo kandi wankokora ndakuzi Cedric, we nta muhugira umuntu wiba mama wawe ibishyimbo ukamwiba ibitenge ukajya kwa nyagakuru wawe ukamwiba amasafuriya n'ibiringiti, nakwizera gute Cedric? aca manu uko nukunsebya bro, ntabwo ubibona. N'icyo gikapu Cedric cyangwa wagize ngo ndagukinisha? Akuzi ko narinzi ko ukomeje niga. Itonde se nyiguye kuneza mani, itonde buretse dakira. Cedric, ibi ni ibiki? Musaza ntubifate nabi kwa rukwiti. Oya nsubiza ibyo nkubajije Cedric. Iyi kobo yanjye n'inkweto wari ubijyanye hehe? Umuntu waje hano ninjoro kanakambira kudafite ahurara nkakwakira nkakugaburira nkagucumbikira nk'umuntu w'inshuti, none wari ugiye inkoko ye koko Cedric, kubera iki? Patrick mbabarira mani. Mubabarira iki? Mbabarira rwose, urebye kwa rukwitiza umunsi umwe rwose. Witiza ibiki se? Nawe urabibona ko nta gastire mfite, navuye ho mu banyirukankana nyine n'iki gikapu. Nagiye kugifata nimugoroba ncunze ko mugena dahiri rwose sufata se. Ibyo ariko nibiguha uburenganzira bwo kunyiba Cedric. Senika nawe urabibona ibintu ntibimeze neza. Telefone yanjye nari narayikomeyeho nk'urwibutso rwose rw'umukunzi wanjye Jack, ariko none unyishyize ku isoko man, nyishyize ku isoko. Iragurishwa rwose, nshakira wigura rwose ahubwo wenda nabona icyo n'itiki mvana inyarurembo nkigendera nkavanga. Urave naho ujye se wamwenewe ko ari iwanyu kwavukiye inyarurembo ukaba ariho kurira, urashaka kuhava werekeza hehe? Sha Patrice mazi mwana, aho ibirenge binyerekeza nihonge, ninshaka nzabe mu muhanda ariko mpunge mugena umungete uko bwije nuko bukeye. Mbese uhisemo kujya kuba mayibobo? Aho kugumana na muka data ncura bufuni na borosha, nzajya kuba mu muhanda mwana Patrick. Cedric, uravuga mu muhanda kuko utahazi sha, ushobora kuwishoramo ugahura n'ibibazo birenze ibyo utekereza. Gasha icyo nshaka n'ubwigenge mwana, sinshaka umuntu unyobora ukumba woboshye ndi umwana w'igitambambuga ndi inka se. Mbese urumva ugiye kuba mu muhanda kwashakira freedom? Erego uwo mukobwa yanze kuryama neza. Munange byanshobeye firi, niba nkagiye umuhetse simbizi pe. Ahubwo se ndanagashobora. Uzi ibitotsi n'umunaniro mfite. Ko nabonye umugongo asa nkaho se ari we yarayemo. Ahubwo rwose kantengwa ndamurakariye cyane. Kubera ikizi? Kubona yarazi neza ko umwana yiriwe atameze neza nacishamo agacibwamo, nagera no ntabimbwire. Ubu nari kurara mushyiriye umujyanama w'ubuzima akamuvura. Ubwo mujyanye muri iki gitondo rero? Mubwira ko nta mwanya mfite firi, ngomba kurangiza gukora indangamanota z'abanyeshuri nigisha. None uwo mwana wumva watangiye guhitwa ejo akaba yarayaribwa mu ndijoro ryose, harirwa ate natavurwa? Uramujyana. Cyewe? Wowe nyine. Ahubwo itegure vuba kantengwa mu gutwaze mugende, nsigare ntunganya imirimo ngomba gusiga nkoze. Ntabwo bishoboka bude. Nanjye mfite akazi kenshi cyane. Ngo iki firi? Mfite akazi kenshi muri butike kubera iminsi mikuru yo mu mpera z'umwaka. Nawe urabizi muri iyi minsi abantu bakenera guhaha ibinyobwa n'ibiribwa hari nk'ibikomoka ku matungo. Rero niyemeje gukorana n'abacuruzi b'amafi n'abisambaza. Ibyo se ndabiyobewe. Ubu muri aya masaha hari abagore bangiye muri isambaza n'amafi. Ubundi wa musore ukora capati akabanza akabitunganya neza, tugakoramo udupfunyika duto ku buryo buri wese uzanye ifaranga tutamusubiza inyuma. Ubwo ibyo byo gucuruza bihuriye he n'uburwayi bw'umwana firi? Umva, jya kuvuza umwana njye muri business bude. Ariko rero iyi minsi urakabije kuntererana firi. Ngewe se ngutererana gute? None se tujya kugabanyiriza kantengwa akazi, twumvikanye iki? Twumvikanye ko tugomba kugabana imirimo isigaye, nyamara nsigaye nisanga ari byo uyikora jyenyine. Ariko se madame, uhasanga ubura n'umugabo wawe umusiganya imirimo yo mu rugo, yavuga ko warerewe he ko? Wowe se wakumva uharira umugore wawe imirimo wenyine yavuga ko warerewe he? Anye ngaho rero tubwira icyo watuzinduriye tujye gupagasa. Ngiye abagenzi ba mu gitondo batangiye kunshika mbareba. Nibyo rwose William. Ndareba hanze nkabona ko abanyonzi bagenzi bawe bakageze kure.
arirukanswe no kujya kunyonga igare se cyangwa no kujya mu kinamba koza amamoto n'amamodoka? byose ndabikora mani, gusa mu gitondo ntabwo abantu bakunze kuza kogesha. Impamvu duhuye rero nta yindi ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo ku birebana n'ibikorwa byafasha urubyiruko kwidagadura mu biruhuko bya Noheli n'Ubunani. Njye numva twazategura igitaramo ku rusengero, hanyuma korali yacu ikabaririmbira. Mbese cyaba ari igiterane, hanyuma na pasiteri akaba ari oya dona, wapi ahubwo tuzategura igisope dutumira abahanzi ba gakondo, cyangwa se tuzatumira abaririmbyi baririmba indirimbo zigezweho. Abo badusaba kashi rwose tudashobora guhita tubona William, ahubwo umupira w'amaguru ubundi tugashyira urubyiruko mu byiciro, abiga bagakina n'abatiga, abanyonzi n'abamotari, abasore n'inkumi. Ariko nyamara ibyo nabyo byaryoha da. Gusa njye natekereje amahugurwa y'iminsi nk'itatu cyangwa 2. Urumva tukabahugura ku birebana n'ubuzima bw'imyororokere, ariko nyine hakaba harimo n'akazi kigake. Njye ndashaka gushyigikira Benita. Umupira w'amaguru utuma abantu basabana bakishima, kandi mu mupira w'amaguru hatangirwa ubutumwa butandukanye bitewe n'uko twaba twabiteguye, kandi rega abantu baba banakoze siporo. Njyewe rero ndumva nkifuza ko dutegura amahugurwa rwose, ariko ntimugire ngo no gutsimbarana ku gitekerezo cyanjye. Ugitsimbarayeho gusa sabwo kukiryamyeho. Umva njye mu makanya mbasobanurire rwose impamvu nifuza amahugurwa. Turakaguhaye rwose anye. Twategura amahugurwa tugatumiramo abayobozi batandukanye bitewe n'ibyo dukeneye kwigisha urubyiruko, sibyo? Bukabavana ubumenyi buzarufasha kandi yabara igihe gito. Murabizi ko ibiruhuko bizamara ibyumweru 2 cyangwa bikanarenga. Indi minsi rero nayo twazakoramo ibyo mwifuza byose. Ariko ndumva ntangiye kukugarukira. Ayo mahugurwa yaba kuko nkuko Anyesa bivuze. Hanyuma ku munsi wa nyuma tukaba twarakoze gahunda tukayigeza ku rubyiruko. Murabizi ko akenshi mu masaha nimugoroba abenshi bakitse imirimo usanga bahagaze hariya mu gasanti. Ahubwo numvaga umwanya wo kuhagarara twajya ku kibuga tugakina. Wabimenye rwose William. None ubwo twemeje iki rero? Ko ibikorwa byose twavugiye hano ibiruhuko bizajya kurangira byose byarakozwe. Siko mubyumva se mwebwe? Kandi umwana mubi Kareme, urankanga warangiza ukanseka. Naguseka se umuntu mukuru nawe atinyura kwavuga ko nuri. None se ko ntarinzi ko waruzanye. Ese nk'ubu Kareme uzarworera ko ntazemera kubana na rwo mu nzu. So rwo korera Sheri. Nurwo kurya kuri Noheli. Urakoze cyane Kareme, ahubwo tumye nibuka ko ejo ari umunsi w'isoko. Nahise urumva ntagomba kujya guhaha ibya Noheli Sheri, tugahahira na nyogokuru. Erega ugiye bibuka ko ari njye nyine afite. Ndabizi ko ari wowe afite rwose Nori. Urumva rero ko tugomba kumwohereza ku dufaranga kugira ngo nawe azagire uko yigenza kuri Noheli, atazirwa yumva impumuro y'urukarango rwo mu baturanyi. Erega buriya binashobotse nako gatenge yajya kabona bikarushaho kuba byiza. Ndabizi nyine mba nk'ugoye Sheri, ariko urabizi nyine ko nta simvuze ko ngoyo Nori, gusa nuko ubu nta mafaranga mfite, ariko ibyo mbwira rwose n'ukuri n'inshingano zanjye. Narinzi ko kuri Noheli nzambara riba yari shyashya nyine nk'umugore ufite umugabo usobanutse, ariko ubwo nta kashi nta kundi. Nta kundi n'ubundi nta wanga ibyiza arabibura, amafaranga yarabuze pe. Ariko nyamara ufite aho wakora amafaranga Kareme. Heho Nori. Abantu babakire mu bamufite ubutunzi mutazi kubyaza amafaranga koko. Sinabonye naho hari ahantu basigaye babaza imbaho. None se uragira ngo njye gusaba akazi? Uwo mubaji se sinjya mbona azenguruka inaha mu baturage bose bafite amashyamba yeze abasaba kubagurira ibiti. Ariko ziko ishyamba ryacu ririmo ibiti byeze di. Nyine twasarura ibyeze tukabigurisha, gusa tugashakisha uko dutera ibishya kugira ngo bisimbure ibyasaruwe. Aho byose ubwenge mugore wanjye. Ishyamba ryeze ni imari ikomeye Kareme, waribyaza amafaranga ubundi nyine rwose tukazizihiza Noheli tumeze neza. Urabyumva ute se Sheri wanjye? Kuki buryo mpamagara umbaza nimba utanderanjanye? Nuko nzi ko mugira akazi kenshi tutire. Mu kazi kenshi ngira sinakurira umunota umunsi byo kumvugisha, ahubwo ngo hayitana. Murakoze cyane. Ndabizi urashaka kumbaza club y'urubyiruko munsi yo Munyinya. Cyane rwose wabimenye. Nge n'abagenzi banjye twatekereje gushakira urubyiruko cyo rwabugiraho mu biruhuko. Mu bikorwa bitandukanye rwaboneramo ubutumwa
ubwo rero nyine ikintu cya mbere twahisemo twabaye duhisemo amahugurwa yego tukaba rero twongeye kugukenera ngo uzaze muri ayo mahugurwa kugira ngo uzaganirize urubyiruko ku birebana n'ubuzima bw'imyororokere. okay icya mbere ndabashimira ko mwagize igitekerezo cyiza. Murakoze cyane. Kuganira n'urubyiruko ndabikunda, ni inshingano zanjye rwose kwigisha urubyiruko ubuzima bw'imyororokere, ariko sinahita nkubwira nonaha ko nzabona umwanya nye. Birumvikana rwose Titire, ndabumva pe. Ngomba kubanza kureba kuri gahunda y'akazi mfite, nkareba niba uwo mwanya nawubona. Ibyo mbwiye ndabyemeye kandi ntegereje kureba kuri iyo gahunda rwose ukampa igisubizo. Yes. Ahubwo rero umpamagaye buriya ndi gutekereza ibintu bibiranye. Bibiri se gute? Kimwe nakikubwiye ni club y'urubyiruko, ariko kubera ari ku mugoroba natekereje ko ugiye kuntumira. Kugutumira? Kuntumira ngo nsengerere. Yego ko mana yanjye. Ubusa abantu bakomeye nkamwe kuko unabatumira nkabona ubushobozi bwo kubasengerera Titire. ngo iki bude? nta mahoro nisinzira dore ngeze amahirwe umwana arasinziriye firi igira yariko noneho ntushaka ko nanakwegera? uranyegereye cyane kandi simbishaka igirayo. tuvuge se ko uhangayikishijwe n'uko umwana arwaye? ndananiwe gusa nta kindi. ariko rwose ako si we mbwira firi, urabona igihe naguhungiye uzi ko amaherezo uri bumpanure no ku gitanda. ariko sigira hino nyine urinda uhanuka umungira iki koko ntahanda? stop firi, umuntu nakubwira ko ananiwe ujye wumva. ariko bude ubu hashize igihe kingana iki koko? igihe kingana iki se kiki? ukitura mu buriri ugahita ureba iriya ugasinzira nagukoraho ukantera inkokora. simbizi firi, icyo nzi cyo nuko naniwe kandi nshaka gusinzira. hanyuma nkazihangana kugeza ryari? firi ushobora kumpa amahoro nkaryama ngasinzira koko? ntiwongere kunkoraho rwose ndabigusabye. bude ni ukuri nawe ushyira mu gaciro. ubu ntushobora no kugerageza rwose firi nakubwiye ngo ihangane kuko rwose gukomeza kuvuga utyo si cyo kiri butume ibyo ushaka bishoboka. ariko ibi ni ikira firi ihangane ku wa mbere, firi ihangane ku wa kabiri, firi ihangane ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru. ubwo urumva ibyo bishoboka? bidashoboka none uzankoresha ibyo ntashaka? nta kindi gitekerezo uretse abana n'akazi. ngewe mbese urugo nirushaka ruzagwe, ibyo kurusana ntibigukozwa. nta kindi ngusabye, njye nagusabye kwihangana kugeza igihe ibirusana bizabonekera. erega ikibazo ni uko wowe uhita ufungira umuntu amazi n'umuriro utanaretse ngo yigeragereze bude. ariko se ntaretse ngo yigeragereze, wagerageza ate firi? nyine urumva wowe uravuga ko unaniwe, nyamara kandi nagufasha no kugira. uyu mugabo arumva cyangwa? ni ukuri ndumva uyu munsi ntashobora kwihangana rwose. gutegereza ibikomeza imbariro si ngombwa kuko hari ubundi buryo rwose nakoresha tukiyubakira urugo da. ariko si muranye mama cyane, ariko siko ndashaka no kundusha ngo, ariko sibwo nawe wakunda ko ariko sibwo umuntu, ariko sibwo urimo kwigira ibiki koko? izi mpaka za Filipo na Budensiana zizakemurwa n'iki? wowe se wabagiriye ihe nama? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi, naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. ni rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12. ni amakuru yarahagarariwe na Prudence Sengiyumva. mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. ariko amakuru yacu arakomeje, ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. amakuru hataha kuri radiyo ni ku munsi w'ejo. muramukiwe.